licem ka sudijama. Zatim, samo da sudije upišu vaše brojeve, da bi mogli po njima da odlučuju. Oni su već imali onu rutinu uz muziku. 50% se ocenjuje tačka, 50%, dakle ova druga runda, iznad skladnost. I onda konačno sudije dobiju sliku o najboljima. Okrenite se sada levim bokom ka sudijama. Zatim okrenite leđa sudijama. Zatim okrenite desni bok sudijama. I na kraju se opet okrenite licem ka sudijama.
Jedan veliki aplauz za devojke u fitnessu, ajmo slobodno od njih 4 su nastupila, ajmo nemoj da se stidite, jedan aplauz, tako je.